These are the days I will remember. These are the faces I need most. Everything changes, but I'll keep forever. These days I will remember. These days I will remember. Still got that trophy that says second place. Still got that breakup letter from my old flame. And I know it's been too long to recall it right, but you don't. Kita dijamai kamu dengan bermacam kebutuhan untuk menambah agama ataupun untuk yang mana oleh Allah kabeh kitanya sehat badan, sehat pikiran sehingga katuk kamu tahu bak tempatnya ataupun bak rumah yang tengah berbahagia ni. Dan hana dosit beriring salim kita sanjung sajikan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are the days I will remember.